Bonjour à tous, bonjour, urakanizere ko mwebwe mwese mumeze neza cyane, mwebwe mukomeje gukurikira Muhabura TV n'isesengura makuru yacu na gahunda zitandukanye zitambuka kuri uyu murongo mugari wa Muhabura. Nizere kandi ko mwana amaze gukora subscribe, birumvikana neza yuko umunsi ku wundi uko ibiganiro bitambuka bibageraho mbere y'abandi. Batarakora subscribe ni igihe cyiza cyo kugira ngo mwinjire muri iyo mbaga y'ibihumbi 42 bidukurikire bibana natwe umunsi ku wundi. Mwagize neza rero, abagize amahitamo kujya bagira bati ibiganiro byose bitambuka bigomba kubageraho mbere y'abandi. Mw'iki gitondo tugiye kuganira ni mu mboni mu karere igiye gutuma tujya i Burundi mu nteko ishinga amategeko. Agathon Rwasa ubu niwe wabaye cyangwa niwe watanze uruvugiro ku butaka bw'u Burundi. Batese Agathon Rwasa na Perezida Evariste Ndayishimiye bigiye kugenda gute? Birasa nkaho Ndayishimiye abantu batinye kugira icyo bamuvugaho cyangwa se bavuga ku bijyanye n'ibikorwa bye, ku bijyanye noneho n'amafaranga igihugu kimutakazaho kugira ngo nyine bashe gukora akazi nk'umukuru w'igihugu. Harimo ibice bibiri, ababona yuko ayo mafaranga ntacyo atwaye, hakaba n'abagira bati ntabwo aya mafaranga y'umurengera gutya yakaba yajya ku mukuru w'igihugu mu gihe igihugu kiri mu bihe umuntu araza kwita ibihe by'akaga muri ubu buryo. Hari ababibona muri ubwo buryo. Agathon Rwasa rero nawe yaje kugira icyo bivugaho kandi kinakomeye, ariko abantu batangiye kwibaza bati Ndayishimiye agiye kumufata gute, agiye gutangira kumureba gute niba yatinyutse kugira icyo amutangazaho muri iriya nzira. Hanyuma ku butaka bwa Kongo mbonye mu masaha make atambutse imirwano yo yakomeje uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abacancuro n'umunsi usagwa wa kabiri twumvise inkuru z'uko bakomeje kugenda batikira, bari kugwa mu mirwano bahuza na M23 n'intare za Sarambwe ziri gusya zitanzise. Ariko ikindi gihe nuko uyu mujyi wa Goma amakuru hari noneho ngo ukikijwe n'abasirikare ba Kongo. Ubwo muri make birasa nkaho intare za Sarambwe bashobora kuba baravuyemwo cyangwa se baravuye muri ibi bice bagasa. Umuntu ari buvuze kuvuga yuko wenda bazamutse bakajya hejuru za Minova ndetse n'imbaraga zabo bakaba baragiye kuzishyira hano za Kanyabayonga. Ubwo wenda ariko umuntu ahita bitekereza kuko amakuru ari kutugera haravuga yuko nibura umujyi wa Goma uzengurutswe n'abasirikare ba Kongo ndetse n'abacancuro memo n'abo basirikare b'abarundi. Cyumvikana nuko enforcement ishobora kuba yarakozwe cyangwa se kwiminjiramo agafuka uruhande rw'igisirikare cya Kongo ndetse n'aba bari kugifasha kuri iyi nshuro. Abenshi cyumvikana nuko noneho imbaraga bari kuzishyira neza kuri uyu mujyi wa Goma, kuko murabizi neza yuko SADC yiminjiriyemo agafuka bijyanye n'imbaraga iri gushyira muri uru rugamba. Icyo ni kimwe, ariko hakaba no kuba MONUSCO nayo kuri iyi nshuro noneho iri ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo by'umwihariko cyangwa se ku buryo bweruye. Nabonye mu mirwano iri kuba hari n'umwe mu basirikare ba MONUSCO warashweho, ariko ibi biriyongera n'ubundi ku bandi bari barasiwe mu bari bagiye kwerekeza za Rubero, baza kuraswaho na Wazalendo. Ariko akaga mbonye kari ku butaka bwa Kongo nuko Rubero ndetse n'ahitwa Benin ibi bice biri kuvuga yuko nibura abantu 200 mu gihe kitageze ku minsi 30 bamaze kwicwa na ADF. Abantu bari kwibaza bati Museveni yakoze icyo agomba gukora. Ubu Museveni arira kuri iki kibazo cya ADF, kuko nibura tumaze igihe kigiye kurenga iminsi 60 tutumva ibikorwa by'iterabwoba bibashije gushyirwa mu bikorwa na ADF ku butaka bwa Uganda. Icyakora mbere y'iyo minsi 60-90 mabwiye haruguru muri Uganda naho amarere yari menshi. Kuri iyi nshuro rero abantu baragira bati Museveni n'igisirikare cye n'ubuyobozi bw'igihugu cye bakoze icyo bagomba gukora. Ndetse hari n'ababona yuko Museveni yamaze kubona Tshisekedi nk'umwana munizi, bityo atagomba kuzongera kumutega amatwi n'iri na rimwe muri ibibazo bye byabaye agatereranzamba mu burasirazuba bwa Kongo. Hari gahunda yo kurwanya ADF igisirikare cya Uganda cyari gihuriyeho n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ni operation ya Shoja, niba nibuka neza, Shoja 1 hakaba na Shoja 2. So ibyo bikorwa byose n'ibisirikare byombi byari bihuriyeho. Ikinshasa bahise bigwira muri ya gahunda yabo ya nka propaganda, mbibona nka propaganda. Propagandiste ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero basa n'abagiye bifungira amayira cyangwa se basa n'abagiye biborokera amayira nyuma yo gukomeza kwibasira amareta yakabaye bafasha muri ibi bibazo byabo. Uganda rero isa n'iyigize iti reka noneho ducunga izamu ryacu niba mu gukomeza kubona yuko hari uruhare turi kugira mu bibazo byanyu, kuko Uganda nayo bamaze kwishyira mu majwi. Abategetsi ba Kongo si imwe si kabiri bashyize mu majwi igihugu cya Uganda yuko bari gushyigikira umutwe w'iterabwoba. Kinshasa bawita umutwe w'iterabwoba M23. Bati Uganda, Rwanda muri gushyigikira umutwe w'iterabwoba. The reason why uyu musaza Museveni unamaze iminsi agaragaza yuko ibibazo biri ku butaka bwa Kongo ngo ari ibibazo toto cyane, ariko bifite Kongo ikagira abategetsi bari toto cyane pare raporo n'ibibazo bafite batubwabye kuba batagize icyo bashoboye cyangwa se ubwabye kuba baciriritse kuri rwa rwego birorohereza nyine bino bibazo gukomeza gukura kubarusha.
iyo mpamvu rero iraza guhita kumvisha ngo ADF kuki turi kumva iteye inkota igakuramo isubizamwo. Nari ndimo ndeba ahantu bari gushyingura mu by'ukuri Beni na Rubero na Munisco yari kwerekezaho ku munsi w'ejo hashize, mu minsi ibiri ishize. Mwabonye yuko urugendo rwayo nayo rwakomwe mu nkokora n'aba bahungu ba Tshisekedi n'urubyiruko rwa Tshisekedi rwayirasiye mu nzira. Monisco biba ngombwa yuko ihagarara, barabanza bararasana. Monisco biba ngombwa yuko ibanza gusekiriza inzira yari iri gucamo kugira ngo ikomeze igende igere Benin ndetse na Rubero, ijye kurinda bari abaturage badafite kivuriro. Nabonaga amasosiyete civile ariko barizwa hano za Rubero bari batangiye kubwira abaturage bati ni mukenyere mukomeze mumenye yuko noneho tugiye kwirwanirira kuko nta muntu wo kuturwanirira ufite. Ngize inkuru tugiye kubyukiraho muri iki gitondo turebe uko bimeze. Ese Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imibanire y'aba basaza y'aba bagabo bombi bategeka bino bihugu kuri ino nshuro umuntu urashaka araza kuvuga ko nayo yamaze kugeramo urukuta. Ubundi mu bihe byatambutse ubwo Kongo yakomezaga kwikoma mu Rwanda byagaragazaga yuko Kongo iri kwikoma mu Rwanda ariko ikamera nk'iyizigamiye Uganda, ariko birangira agatego byanze kuko bagiye bavuga ko hari abasirikare benshi ba UPDF bavugaga yuko bababonye mu hariya zabonagana ngo bari kwambuka, ngo bagiye bambuka mu bihe bitandukanye. Amasosiyete civile akaba ariyo yagiye asobanura icyo kintu cyangwa se ameze nk'atabaza avuga yuko abasirikare b'Abaganda bari kwinjira ku butaka bwa Kongo. Ikintu cyoroshye bahitaga bavuga ni ukuvuga ngo n'abinjiragayo bagiye kurwanya ADF, ubutegetsi bw'Kinshasa n'ayo masosiyete civile yurebye ubona ameze nk'abakozi ba leta ya Tshisekedi bahise batabariza iyo UPDF yinjiraga hariya. Icyambere hari amasezerano igisirikare byombi bihuriyeho yuko abasirikare b'Abaganda nta no mara wati kuba bakinjira ku butaka bwa Kongo kuko bafite misiyo yo kurwanya iyo ADF. Azirongazi bakomeza gutraversa imipaka bambuka Kinshasa bagatakati ngabo barambutse bagiye muri M23. Niyo mpamvu nababwiye ngo Museveni yamaze gufata Tshisekedi nk'umwana murizi byanga bikunda utagomba gutabanirwa igihe abishakiye, kubera ku buryo bwonyine busigaye we yakomeza gutaka avuga yuko bari gufasha umutwe wamuteye unashaka gukuraho ubutegetsi bwe. Ibyo biri buze gusiga uno mugabo Tshisekedi kwisanga muri pozisiyo yuko abantu bose bafite ibibazo cyangwa se bafite ibisubizo ku kibazo muzi kiri mu burasirazuba bwa Kongo bose yamaze kumera nk'ubafungira amayira. Uko kuba rero abantu bose bakabaye bamutabara muri iki kibazo bose asa n'uwamaze kubafungira amayira. Nituza ku butaka bw'u Rwanda turaza gusanga yuko we completely u Rwanda yararuheje mu bibazo cyangwa se mu gushakira ibisubizo ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Yararuheje dusubiye inyuma gato tugahera ubwo ingabo za East African Community Regional Force zinjiraga ku butaka bwa Kongo. Murabizi neza yuko abasirikare b'u Rwanda babaheje ntibifuza yuko hari n'umwe wakinjira kuri buriya butaka bwa Kongo. So, na Uganda rero bisa nkaho nayo yabayeyo ariko ibayo biguru ntege inabayo inashinjwa gufasha M23 ariko iyo inafite umutwe yari kabaye yari isanzwe irwanyayo uyu wa ADF inafite ibikorwa bya gisirikare bahuriyeho. Tekereza gufata abasirikari mwari mufite ibikorwa operasiyo za gisirikare muhuriyeho ukabashinja yuko bari gufasha umutwe ugiye gukoraho ubutegetsi bwawe. Icyambere ubuciye intege icyo gisirikare uri kukirekwa ko atarabizerwa, uri kukireka yuko atarabafatanya bikorwa biza bo kuba wifatikanya nabo. First of all icyo ni ikintu cyambere wumva yuko Tshisekedi kano kanya nkubwiye ngo yasigaye kuri ari kuri tangent yo kuba uwe imbaraga zo gusotinga out cyangwa se kuba ari kuri karibu yo kwikemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Birasabye n'ibyamushiranye. U Rwanda nta rushaka mu bibazo bya Kongo, mu gukemura ibibazo bya Kongo. Uganda nayo yamaze kuyiroha buriya niko bimeze en fait. Ikintu mugomba guhita mutekereza kuki muri uku kwezi aribwo turi kubona impfu zikabije, umubare munini cyane w'abari kwicwa na ADF kuruta ibindi bihe byashize. Ibindi bihe byashize nibura wajyaga kumva yuko ADF iri gukora ubwicanyi ariko bakayikoma mu nkokora, ukumva ko bayikoma mu nkokora, ukumva ko igisirikare cya Uganda haraho ndetse babafashe bishe benshi. Hari ababonye bo bigeze gufatira kuri Lac Edouard bahiciye abantu benshi muri operation bahakuriye abantu barenga 10 kandi mu gihe gito cyane. Bivuze iki? Kiragiye ubufatanye hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC na UPDF byarashobokaga, ariko for now ntekereza yuko aba bahungu ba Museveni bamaze kubona yuko Kinshasa atari umufatanyabikorwa wo guhura mu bikorwa nk'ibi ngibi. Icyambere bashobora no kubagambanira kuri inshuro. Niyo mpamvu benshi bagize bati Museveni possibility isigaye nuko agomba kureka Tshisekedi akirwariza, Museveni nawe agahangana n'imbibi z'igihugu cye. Yaranabikoze by the way. Kuri inshuro ntabwo duheruka kumva menace zikorwa n'aba ba ADF ku butaka bwa Uganda kandi n'umutwe w'iterabwoba w'abanya-Uganda. Ikindi gikomeye nabonaga abahanga n'abasesenguzi bari kugarukaho ni uburyo ki ADF ni umutwe wa Islamic State ugendera ku mahame ya Kisilamu kandi w'iterabwoba.
abanyamerika nta kintu bashaka kuvugaho ku butaka bwa Kongo, kandi tuzi ko aribo bantu bashyize imbaraga z'umurengera mu cyitwa ibikorwa byo kurwanya iterabwoba. So ibyo bintu byose rero tugiye kubihuriza hamwe turebe ese bambi noneho mu karere k'ibiyaga bigari amaherezo yaba agiye kuba yahe. Pinshi bakomeje kugira bati ubundi ninde wo gukiza Kongo? Nyine ni Kongo. Abahanga bavuga yuko Tshisekedi we nta kibazo na gitoya afite. Tshisekedi yashatse kujya mu gihugu runaka kwirira ku mafaranga, nta mpungenge na ntoya ahuriramo nazo. Tshisekedi yashatse kwikora umushinga runaka, nta mpungenge na ntoya afite. Ibyo bihita bishimangira cya kintu kigira giti aba bagabo kuri inshuro bari gutegeka bino bihugu ntabwo bakunze ibihugu, barashaka nyine kwibikaho imitungo yabyo mu buryo buri clear, kuko bamaze kwigwizaho imbaraga, hanyuma bazamara gukora ibyo bakora nyine bizeye neza yuko bari safe, bagafata indege zabo bakegera aho bagomba kwerekeza. Tshisekedi abahanga ubundi bemeza yuko hari umwana wa Buruseli kuruta uko ari umwana wa Kinshasa. Uyu mu Tshisekedi, umuhungu wa Etienne Tshisekedi, politiki yayitangiriye Brussels, ubuzima bwe bwatangiye kuba bwiza ari Brussels, ndetse no gutekereza yuko yatangira urugendo rwo kumukuru w'igihugu cya Kongo byose byatangiriye Brussels. Abahanga banavuga yuko imbaraga afite aka kanya ari igishura yashyizwe mu bitugu n'aba bantu ba Brussels. Bivuze iki? Bamurekuye yagwa, ariko nabo ntabwo bamurekura, kuko ni inzira nziza zo kwinjirira iki gihugu bagikoramo ibyo bashaka, cyangwa se bagitunganya uburyo bifuza kugitunganyamo nk'uko biri gukorwa nyine. So ibyo byose rero urumva ko ni ibintu biri gusa n'ubundi muri aka karere kacu. Ni akarere ubona kamaze kwigabanyamwo ibice bibiri. Ndakubwira yuko kigabanyijemo ibice bibiri kubera yuko uri buze kubonamwo bamwe bafite ubushake bwa politiki bwo kugira batakarere mu by'ukuri kakabaye kagira amahoro, uze kubonamwo n'abandi barumenye bagahuha bakabiyihore bakagira bati bizagenda uko byakagenze, ibindi ntibitureba. Iyo urebye u Rwanda ukareba Uganda ukareba Kenya, reka aba bantu mbaribonendaho speeches z'aba bagabo bombi bayobora ibi bihugu mu bihe bitandukanye bagiye bagaragaza uburyo bifuza ku addressing ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Yaba Perezida Kagame, ni Perezida Kagame wanongeye gusobanura yuko nta naka na gato u Rwanda rufite ku ruhare ku bibazo by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ati ni ikibazo cy'amateka kandi ya mbere, ni amateka y'igihe kirekire kuruta uko byitwa ikibazo cy'u Rwanda, ndetse kuruta uko byitwa ikibazo cya Kagame. Vraiment ntabwo u Rwanda ruri mu bifite uruhare mu bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwari buze kugira ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo iyo kuri no ncuro ruba ruvuga ngo ntidushaka ko FDLR n'intera hamwe abantu bambutse muri kiriya gihugu, ntabwo dushaka yuko bagaruka mu gihugu. None u Rwanda rurigirira ruti twe tumaze gucyura amamiliyoni amamiliyoni plutôt y'abaturage b'u Rwanda bari binjiye ku butaka bwa Kongo. Bamwe baratsimbarara bahitamwo gusigarayo, bahabwa amfete. Hari n'intera hamwe zari zarinjiyeho egisefare yinjira na yimbunda, Kongo irayireka, ariko u Rwanda icyo giruza gushaka inzira igira iti aba ni abaturage b'u Rwanda, uburyo bushobora kuba bwiza butagira icyo buhungabanya abanyarwanda n'igihugu cy'u Rwanda no kugisubiza inyuma mu ncuro bone icyarimwo barataha. Ibyo byarabaye. Niba u Rwanda tubona ko rwacyuye abaturage barenga muri miliyoni 4 zirenga hejuru, iyo biri buze kukwereka yuko ari igikorwa u Rwanda rwakoze icyo rugomba gukora mu by'ukuri. N'ibikorwa igisirikare cy'u Rwanda cyahuriyeho n'igisirikare cya Kongo, ubwo bari ibintu byose nabyo ubona ko byagiye ku murongo, aho bagiye guhashya imitwe yitwara gisirikare kiriya gihe, ubona ko byinshi nabyo bisa nkaho byari byatunganye muri rusange. So rero kuba byinshi byari byabaye addressed cyangwa se byagiye ku murongo, ni igisobanuro cy'uko u Rwanda rwakoze icyo rugomba gukora. Meme ni Uganda igihe bari mu bikorwa bya gisirikare, operasiyo za gisirikare zari zarakoze akazi kazo nako neza, ntabwo nabyo natinya kubivuga. Ariko aho Kongo itangiye gutungira agatoki Kampala iti ni mwebwe muri kuri enforcinga gutiza imbaraga ya 23, turabona ko ibintu byatangiye kudogera, ari naho buno bwicanyi bw'ibi byihe biri gusoroma amagara y'abaturage ba Tshisekedi bari kubikora uko bishakiye. Ibi ni ukwerekana no gutanga gasopo kuri Tshisekedi ngo nta cyumazaha, nta uharudahari, nyine style basomba gukira, kuko urumva umuturage arapfa. Kinshasa nta batumwa turi kubona bugira bati twashyizeho izi ngamba zo kuza kurinda abaturage. Monisco niyo yari igiye gupfa kujyayo. Tekerezaho umuyobozi wa societe civile ndetse n'abayobozi bo muri ibi bice bya Rubero bagize bati baturage bavandimwe, nimwicare mu ngo zanyu muzi yuko isaha n'isaha mugomba kwambarira urugamba, mugomba nyine guterwa. Ubwo guterwa bisobanura yuko mugomba guhora mutekereza ngo turirinda gute, kuko ADF iri buri hamwe, ADF iri muri buri nguni, kandi biteguye kuza bakabica nyine bagakuraho ubuzima bwanyu. Ni nko kubabwira ngo nta kirengera gihari, nta gisirikari. So ni ibintu rero ureba ukabona yuko style uyu mugabo Tshisekedi yamaze kwiyambura amaboko y'abakabaye bamurandata, y'abakabaye bamufata kuri ubutegetsi bwe bikagenda neza, ariko byarananiwe. So reka rero reka twinjire Burundi neza. Rero ubu nizere ko mugiye kuza muri benshi tukaganira nyine kuri imboni mu karere yacu. Ibitekerezo byanyu ndaza kubikenera,
murabisiga muri comment section aho dusanzwe dusanga ibitekerezo iyo turi kuganira, iyo turi gusangira ijambo hano mu mboni mu karere. Mwaramutse mumeze neza, ibikorwa byanyu biragenda neza, mpamagara unyandikire kuri 0783 9 gatandatu rimwe gatandatu kane ku ngingo runaka. Ushobora kumpa amakuru, videos, amafoto, audio yuko amakuru abari hirya no hino bimeze Burundi, Uganda, mu Rwanda ndetse no hakurya ku butaka bwa Kongo. Na cyane yuko bifuza ko tumenyekanisha business zanyu, nabwo mwahamagara kuri iyo nimero, nabwo ibintu bikagenda bimera neza cyane. So i Burundi mu murwa mukuru w'ubutegetsi Gitega, agatorwa asa n'umugabo umeze nk'uwari umaze iminsi acecetse. Yakomeje kureba ibibazo biri gukorwa n'indongozi z'u Burundi. Uyu ari mu nteko, ari umusenateri hano ku butaka bw'u Burundi. Yagize ati uyu Ndayishimiye mugiye kumwongera amafaranga, nyamara ubwiwe yaraje imbere ya televiziyo na radio b'igihugu akavuga yuko afite amahera adahera. Ni gute mufata umutegetsi urongoye igihugu, urongoye izindi ndongozi zikennye, zishonje, zidafite igitoro, zidafite isukari, ibikorwa remezo ntabyo, ibintu nakajagari, ariko mu ngengo y'imari muri gukora, muri kurwana no kongera amafaranga mugomba kumumenaho. Ubwiwe yarivugiye yuko afite amafaranga n'abatazi umubare. Kuki iki gihugu kidafite umuntu wo kugikunda bigaragara rero kuko akunda igihugu? Ni nkaho uyu Rwasabona yuko abati izi ndongozi z'u Burundi ari kuzibona mu isura y'ibisuma muri rusange. Arimwe arazibona mu isura y'ibisuma muri rusange. Kubera iki? Uyu mukuru w'igihugu bongereyeho imiliyaridi zirenga 50 z'amafaranga y'u Burundi ku ngengo y'imari yakoreshaga, nayo ubwayo yari yanarenze umurongo kuyo yaragenewe, yageze muri miliyari na miliyoni magana umwaka washize 2023 2024. Ejo bundi nteko ishinga amategeko cyakora nabonye ari abakozi bandayishimiye kuruta uko hari abakozi b'igihugu, kuko ibintu byose avuze ubona n'abicaye mu nteko ishinga amategeko nabashaka kubitanga ibitekerezo, ubitanze ibitekerezo baramucecekesha ati ceceka, ati je nta bubasha mfite bwo kugira icyo nongera kurenza cyangwa se nongera kuvuga ku byo president Ndayishimiye yavuze. Ariko nabonye ari ibintu twashyira ku meza tukanaganira. Désolé, ntabwo wenda twakabaye tubivuga muri ubu buryo, ariko nabonye nkurikije ibyo uno muntu uri muri opposition yavuze, nabonye ko twagira impamvu irenze imwe kuba twakicara tukaganira. So ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5 Perezida Evariste Ndayishimiye imbere y'itangazamakuru yarababwiye ati sha yisekera kumwe abayisekera arahimbarwa cyane, uriya mugabo yo arahimbarwa cyane, arahimbarwa pe rwose. Mbisubiremo, uyu muvandimwe w'u Burundi arahimbarwa n'umubyeyi w'u Burundi. Ati rero naje kubereka ko naje kubona ko hari amahera adahera. Ati umumeri hari ntuhera. Ati ndababwiza ukuri kandi murabizi ko kuva na kera ngewe ndi umutunzi na mbere yuko mba perezida. Ati hari umuntu ndusha itunga hano i Burundi. Ati niba mwumva hari umuntu ndusha itunga hano i Burundi, nimuzaze dukubite hasi noneho tudandure turebe, tunajye mu mibare turebe nta wundi ndusha itunga. Uwo ni umukuru w'igihugu wabivugiraga imbere y'abaturage bashonje. Ni umukuru w'igihugu wivugiraga imbere y'abaturage kano kanya baparitse imodoka zabo kandi imisoro irazamuka. Ni umukuru w'igihugu wabwiraga ibyo bintu abaturage yuko afite amafaranga n'abatazi umubare. Hari abaturage bari kwangara hirya no hino mu gifu ibintu bimeze nabi. Ni umukuru w'igihugu wavugaga ibyo ngibyo diplomasi yaramaze kwangirika, adafite ubushobozi bwo kugira gute, adafite ubushobozi bwo kuba we yagira ati Tanzania, Rwanda, Uganda, DRC nimushaka uburyo mu tubona facilities zibikomoka ku gitoro, ubuzima bw'igihugu bukomeza. Ukajya imbere y'abaturage rero ukababwira ko ufite amafaranga nawe utazi umubare adahera nyine, aho uri guhamagarira abaturage b'igihugu bazaze muhangane mudandure bari bufite amafaranga menshi. Mu by'ukuri désolé, reka nongere nisegure kuko nyiri cyubahiro bigoye kuvuga ku bintu bye, ariko se birakwiye aba bayobozi bacu kuko baba barakoze barahembwa bagira n'imishinga iremereye ibemerera gutunga amafaranga. Ariko se birakwiye kuza imbere y'abaturage utinge mfite amafaranga namenye ingano abaturage wizi ko bashonje. Erega sinzi impamvu budashaka ko tubivuga. Ntabwo igihugu cy'u Burundi kiri mu bihe byiza. Biritangarizwa n'abarundi, nta nubwo ari abarundi gusa abaturage noneho baba badafite n'uruvugiro, ariko n'indongozo ubwabyo zirabitangaza yuko igihugu kiri mu kangaratete, kiri mu manegeka. Noneho umutegetsi wacyo wakaba yarebera abo baturage bahumuriza, ni uje akabaruha, ni uje akabateramo ya mvugo ndibwita imvugo ishobora kuzamura polemique, ishobora guhembera yahembera urwango iriya mvugo, cyangwa se ishobora guteza ikibazo ubwayo gikomeye cyane. Aho ngaho turi kugendana. So bibiri ku itariki 26 ngira ngo nibwo inteko ishinga amategeko mu Burundi yari yateranye bari kuvuga ku bijyanye n'ingengo y'imari uburyo yongereweho amafaranga. Rero niho byazamuye uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi, akaba n'umudepite mu nteko ishinga amategeko, ni Agatorwasa. Ntabwo ari kumva amafaranga Perezida Evariste Ndayishimiye agenerwa yiyongera, kandi ahora yigamba yuko atunze miliyari z'amafaranga zitabasha kurangira. Ku ya 26 Mata 2024 ibyo murabyibuka, Minisitiri Audace
Niyonzima uyu nguyu yashinzwe ingengo y'imari yagaragarije abadepite yuko amafaranga perezida Ndayishimiye agomba gukoresha 2023-2024 yageze ku marundi miliyari 1,785,285 n'ibihumbi 233,716. Nyamara yari yarateganyirijwe miliyoni 300 n'ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Burundi nibyo yagombaga gukoresha hatabariweho ingendo, hatabariho iriya ndege akunda gutira no gukodesha bya hato na hato. Icyo gihe rero Minisitiri Niyonzima yasabye abadepite yuko batora umushinga w'ingengo y'imari igenewe cyangwa se igenerwa ibikorwa by'umukuru w'igihugu yongerwaho ibihumbi bigera kuri yongerwaho ni miliyoni 50 z'amafaranga y'u Burundi. Kandebe 1 2 3 ni miliyoni 50 kandi barawutoye pe abadepite bahise bashyiraho igikumwe ati uyu turawutoye turanawemeje. Ibice gikuba biravuga birasakuza cyane, ubwo bari kuvuga ngo nibura general auditor yakabaye ahubwo aza kudetinga ngo aya mafaranga umukuru w'igihugu yakoresheje yabaye umurengera muri aka kagene gute. Hakaba n'abahanga batari gutinya kuvuga ngo aya mafaranga uyu Ndayishimiye bamuha nawe bwo ahora arengaho umunsi ku wundi niyo ari kugenda akajya muri aya mafaranga nawe ubwo atazi umubare, ariko bagatinya kubivuga bati none nitubivuga turabisobanura guteke ko ari nyiri cyubahiro ko ari umutegetsi ukuze kuruta abandi. Turi buze kubisobanura byitwa ngo iki turabyita gute nyine kuvuga yuko afite amafaranga menshi ariko yaba yarayakuye muri ikasi y'igihugu. Ibireka mbisige mu biganza byanyu. Ese nava mu bikorwa nava mu mishinga shori Burundi cyangwa koko hari aho byaba bihuriye nibi ngibi Agathon nawe ari kwibaza, uretse ko ntabwo ari Agathon n'abandi bantu batandukanye bari kugenda babyibazaho. Abadepite bibajije ku murengera w'amafaranga yakoreshejwe na Perezida Ndayishimiye nyuma y'iminsi mike uyu mukuru w'igihugu yigambye yuko ari we muntu wa mbere ufite ubutunzi bwinshi. Tariki ya 3 Gicurasi nibwo Perezida Ndayishimiye yahamagaye abaturage atumva yiyizeye ku mutungo naze dukubita hasi tudendure turebe uko bimeze. Icyo gihe ariko yarabuze uwahangana nawe mu mutungo, yarabuze n'abamurusha amafaranga muri rusange, yarabuze uhamurusha amahera muri rusange, yarabuze nyine yaberetse yuko ari we muntu ufite amahera menshi kandi cyane. Kubw'iyo mpamvu rero abadepite baragira bati ibingibi mu by'ukuri ntabwo byakabaye bikorwa n'umukuru w'igihugu ku gihugu kiri mu kangaratete, ku gihugu kiri mu bihe by'ubukene, ku gihugu devize ridahari, nibura izi imbaraga ziri gutakazwa ku mukuru w'igihugu mu ngendo yakoze zitigeze zigira icyo zimarira Burundi. Ariko sindaza kwanzura mu ngendo Ndayishimiye yakoze ntacyo zamariye Burundi uretse ko bitandatubuza kuziganiraho. Hagiye mu kanama k'umutekano ka UN, yagiye kwa Tshisekedi kurahira mara y'iminsi 2, handi yagiye nihera yagiye muri Amerika guhura na Biden, harya Tshisekedi ntabwo yigeze ajya no mu Burusiya. Ingendo nk'izo abantu bateze izo ngendo zamaze iki muri rusange? Ingendo zarakozwe, yego yaratembereye, yarazengurutse hirya no hino, ariko se niba hari amafaranga y'umurengera turi kubona ari gushyirwa ku mukuru w'igihugu ni iki bimariye Burundi muri ibibazo Burundi burimo? Niyo mpamvu rero Agathon yavugaga yuko ibingibi cyangwa aya mafaranga y'umurengera atakabaye ajya ku mukuru w'igihugu wigaragarije yuko we ubwe arusha amafaranga abandi bantu bose. Minisitiri Niyonzima yashubije Rwasa yuko ntacyo yavuga ku ijambo rya Perezida Ndayishimiye mu gihe abadepite bamaze gufata icyemezo ku ngengo y'imari. Bati ibyo ngibyo kugira icyo bimbazo ngewe ntacyo narenza. Ariho ntangira nababwiye ngo birashoboka yuko kuba bimeze nkaho nta ruvugiro ruhari, ntawemerewe kunenga ibyaba bifutamye cyangwa bipfuye Ndayishimiye yakoze cyangwa se imishinga iri kumukorerwaho. Nk'uyu mushinga mu by'ukuri nubwo ntari umuturage wo mu Burundi we naraza kubisiga mu biganza byanyu muze gutanga ibitekerezo, ariko se gutanga ingengo y'imari yaragenewe irarenze. Nyuma y'uko irenze ibaye umurengera ku yari yateganyijwe harongeye hakozwe n'indi yo kwirenza, bivuze ngo irenze inshuro zirenze 3. Ibi bimarira iki gihugu nk'iki kiri mu kangaratete cyangwa se byingiza iki bifasha iki abaturage ku gihugu nk'iki kiri mu bibazo by'ubukungu bya hato na hato? Nuza kureba rugika ruraza gusanga yuko ntacyo bifasha abaturage b'igihugu. Ariyo mpamvu bisaba yuko hari ubundi buryo kandi buri strategique aba bacungamari hari b'igihugu bakwiye kwitaho, kuko niba igihugu kiri mu gihugu ari cyo gihugu cya mbere gikennye muri Afurika, ntago mbona yuko cyihutirwa ari gufata amafaranga menshi bamena ku muyobozi noneho nivugira yuko afite amahera ye. Ese koko uyu Ndayishimiye akunda iki gihugu cy'u Burundi nkuko akomeza gutaka imbere y'indongozi babwira ngo agiye kubyikorera byose, cyangwa koko ni kwa kwigwizaho amafaranga kwa bamwe mu bategetsi tubona muri ibihugu byacu no kwanga kurekura no gukora ibishoboka byose nyine ngo bakomeze kwitwa bayo indongozi, ariko mu by'ukuri ibintu bitameze neza byose bishingiye ku nyungu baba bakurikiranyeho. Nge ko bwanjye ariko my opinion nuko koko niba umukuru w'igihugu yemera yuko afite amafaranga atashira, uwo ni Ndayishimiye yabyemera rwose, numva ko yakabaye yorohereza igihugu. Uwo ni ku bwanjye ariko ndamutse ndi nka perezida
ntekereza ko ubwo yakabaye yaratangiye kwinjira muri cadre yo gufacilitating igihugu, ahubwo aho kuba igihugu kiri kumumenaho amafaranga y'umurengera, ayo mafaranga akaba yakifashishwa mu kuzahura igihugu, bagura igitoro, idevize riboneka n'ibindi bikorwa nk'ibyo bitakiri gushoboka hano ku butaka bw'u Burundi, kuruta uko ahubwo birangira n'utwo twari duhari tujya muri izo domaine babimena ku mukuru w'igihugu. That is my opinion. Sinzi umwe bw'uko mubyumva no kumubitekereza. Ibyo byose rero urumva ko n'ubundi nibikomeza guteza ibibazo mu Burundi, cyangwa se niko umuntu yavuga yuko nibikomeza kuri buze guteza polemique. Narabwiye ngo ibi bintu biri kuba ku butaka bw'u Burundi bigiye kumara amezi 6 byatangiye twe tubibona nka hari ibintu bishobora kuba bisanzwe, tutabona yuko biri kuri standard yo kuba hari ibibazo bishobora kwinjiza mu gihugu. Ariko narabwiye ngo ahantu hamwe bikomereye munagomba gutangira gutekerezaho kabiri, ni uburyo ki, cyangwa se n'uburyo inindongozi ubwazo zatangiye kuba zimeze nk'izitana mu mitwe, cyangwa se zitangiye kuba zaharira imishinga imwe n'imwe bavuga yuko atari uburyo iri gukorwamo atari bwo yakabaye ikorwamwo, uburyo ingengo y'imari iri gukoreshwa atari bwo yakabaye ikoreshwa n'ibindi nk'ibi. Ibi ngibi biragenda biganisha ku nzira yuko mu Burundi harimo nk'ibice bibiri, abatumva yuko ibiri gukorwa byaba biri gukorwa mu nzira mbi cyangwa nziza, nyine babona ari ibintu biri aho, hakaba n'abandi babona yuko definitely biri gukorwa nabi, hakaba n'abandi bagira bati oya bitewe n'inyungu baba bafite mwari. None zurangura ngo nk'abantu bari inyuma ya equipe ya Ndayishimiye, ibintu biri gukorwa gutya umunsi ku wundi, sibyo? Ntabwo wanyumvise yuko abantu bari nyuma ya Ndayishimiye, cyangwa se abantu bari muri equipe ya Ndayishimiye, ntabwo wanyumvise yuko ibingibi bari kubifata nk'ibibazo. Ariho abantu bari kugaruka uburyo kizi ndongozi bari gusahura ibi bihugu. Nabonaga ntabwo nakita gatsiko, ariko nabasesenguzi twari twicara hano hamwe tuganira, atugira dutarika ibi ni ibintu bigaragarira n'udashaka kubibona. Igihugu kimaze igihe cy'amezi 6 muri crise, nta gitoro, nta sukari, inganda zirafunze, amabanki ntabwo akora. N'ibyo bigo byitwa by'igihugu byari bisanzwe bikorera, mwabonye ibibera muri Rwanda rw'ikawa n'ibindi nk'ibyo byose. Kuba umukuru w'igihugu ahita ateramo ikirenge akavuga ngo hari ibyo agiye gukemuramo, n'ubundi ntibigaragare ko meze biganira uko hari ibyakemutse, sifire ko abana bahubwo ari ukuri igihugu nk'abagicurara. So kubona kibazo ko bizarangira rero, akaba umuntu kano kanya biragoye kuba wamenya ngo bizarangira gutya. Ubwo wenda hari abari ku gice kimwe cy'abashyikiye Ndayishimiye uburyo ari gutegeka n'uburyo ibintu biri gukorwamo, hakaba n'ikindi gice kigira gitarika ibintu biri gukorwa nabi hano ku butaka bw'u Burundi. Barundi bavandimwe, ibi biri mu mahitamo yanyu mu matora ejo bundi ya 2025. Amahitamo muzagira, indongozi muzahitamo ko zibarongora, nizo noneho zizadefinisa cyangwa se zizatanga umukoro wo kugira muti ubwo noneho mugiye gusigara muri iyi position. Gusa ku butaka bw'u Burundi ntabwo ibintu bimeze neza habe n'akana gato, nubwo wenda bitavugwa ngo bishyirwemo imbaraga, nubwo nyine birangira gutyo. Nubwo nabonye bamwe tunabivugaho hakabaho kurakara gukomeye cyane, hakaba habumva yuko wenda twibasira ubutegetsi bw'u Burundi. No way, muzabikure muri iyo context. Meme n'indongozi zibasha kudukurikira, ntacyo twaba dupfa. Ariko ibigaragara ku meza y'ibiganiro n'ibigaragara mu mvugo zanyu bwabyo ni ikibazo gikomeye. Ntekereza ko Burundi bwatangiye kugenda busohoka mu nzira yo gukomeza kwibasira u Rwanda, kuko rwibasiye u Rwanda bubona ntacyo byinjiza, ntacyo bimaze. Icyo bimaze wenda no gukomeza kurangaza no kujisha abantu baturage baba batazi ibintu aho biva naho bijya nuko bishobora kurangira. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byaramba igihe kinini cyane gukomeza gushyira leta y'u Rwanda mu majwi gutya yuko ibitagenda neza i Burundi, u Rwanda rwaba rwabigizemo uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibintu ubona ko bidafite consistency mu by'ukuri, ntabwo by'umuntu yabica hejuru. So reka dusohoke Burundi gato rero twerekeza ku butaka bwa Kongo. Abantu batangiye kunuganuga ku mubaro ugiye kuza hagati ya Museveni ndetse na Tshisekedi, ariko bakabihuza n'ibi bintu biri gukorwa na ADF. ADF ni umusaruro watunganyirijwe muri Uganda, cyangwa se ni imbuto zashibutse muri Uganda. Kano kanya igiti cy'inganzamarumba ariko kimbura akamaro kikaba cyarakwiragiye ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi n'igisirikare cye hafi ya ntacyo kicyuka, bari kwirukanka inyuma ya M23. Abaturage bavukira muri Kongo bari kurwanya uburenganzira bwabo n'ubutaka na gakondo yabo. Hari umuntu uri hano ku butaka bwa ari muri New York, reka ndebe, ntabwo ndaza kubabwira amazina ariko akunda kunyandikira cyane, namwe abantu bakunda kunkurikira. N'umuturage wa Kongo uri hariya yambwiye ati nagiye nkurira mu nkambi zitandukanye. Naje mu nkambi hari inkambi yigeze kubarizwa za Rubavu, ayimurwamo, yagiye akunda kuba mu nkambi zitandukanye ku butaka bw'u Rwanda. By the chance muko yabimbwiraga
birangira yisanze ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ari ku butaka cya gihugu abantu birirwa bapurayinga green card, abantu birirwa bishyura amafaranga y'umurenge ngo babe bakijyamo, ariko warakubwira ati uretse icyo twita kubura amajyo ntabwo nishimye n'aka na gato. Iyo ntekereje uburyo gakondo yanjye, iyo ntekereje uburyo ahantu basogokuru bavukiye bapfiriye bari, iyo ntekereje uburyo umuryango wanjye wose urunze mu nkambi zigiye zitandukanye batataniye mu nkambi, amarira ahita azenga n'ibyo ndimo byose bigahagarara. Nareba ibyo uno mugabo Tshisekedi ari gukora, uburyo adafite ishyaka ryo kugira ati hari icyakorwa ngo impunzi zitawe, nta nabitekereza, agahinda kakamwica. Noneho ni murebe Tshisekedi uri kwirukanka, amaze imyaka igiye kuba 3 yirukanka nyuma ya M23. By the way, yaranamunaniye, yarayitabarije, abayitabarije nabo barananirwa. Ariko ni murebe ibyo ADF iri gukora muri Ruberope n'aka gace ka Beni, barica abantu nk'abica utunyamaswa. Mukanya nari nimo ndareba bashyingura. Noneho ibi abantu rero abasesenguzi barabihuza bakareba ngo eske ADF ni imbuto zakuriye Uganda, ziti igihugu zikuriyemo zigira muri Kongo, ariko zitajya Kongo siko ariho hari icyuho. Ntabwo ibintu ADF iri kwigira no ku butaka bwa Rubero na za Beni, ntabwo ibi babyigira muri Uganda, ntabwo uko ifi yigira mu mazi, ntabwo ari gukomeza kwigira igeze mu buto bwamaze kwatura, ntibiba bigishobotse. Ni nka ADF rero ibi bari kwikora muri Kongo, baricumu abantu musubirizo, nyine ni igihugu cyambaye ubusa kidafite ubuyobozi. Ariko butuvugishije ukuri, Kongo ifite ubuyobozi. Hari ibintu nabonye duhariraho iyo tugerageje kumera nk'abasharinga ibitekerezo. Kongo ifite ubuyobozi. Reka nizere ko mfite abantu bari bashobora gusubiza ngo yes abandi not. Abasubiza ngo yes, Kongo ifite ubuhe buyobozi, niba buhari bukora iki? Twumva ibihugu biri mu iterabwoba hirya no hino, abantu ni murebe Somalia, bagire igisirikare cya Somalia tucyumva umunsi ku wundi kiri gutana mu mitwe na Boko Haram nizo za Al-Shabaab, bagakora ibishoboka byose, abapfa bagapfa, ariko bakagerageza gusevinga abaturage no gusekiriza igihugu. Ibi ntibireba umuhungu wa Tshisekedi. Turi bumwumve bari kwisambanyiriza abagore, nibo bari kwiba, nibo bihishe muri icyo cyitwa Wazalendo, nibo bari kugurisha imbunda n'iyi mitwe y'iterabwoba umwanda gusa, nta gisirikare mbona hari. Ariko bararengana nabo. Ntabwo waba ufite umugabo w'ikirengo y'ingabo ujebetse, ujabiriye nkuriya, none ngo umbwire ngo nibura igisirikare cyo kiri buze gukomera, ntabwo biba bishoboka, kundi biba bigoye. Ntagira ngo mbaza basubiza ko Kongo ifite ubuyobozi. Buri hehe? Ese hari ubuyobozi bw'ihe domaine bukora iki nyine bumari iki gihugu? Ubusiga umugabo ejo bundi ko yakoreye ingendo n'inteko ishinga amategeko itaranarahira hafi ya yose yitwaye Paris, abandi batwara mu Berlin, abajyana Baron hariya guhura n'umwami n'igikombe n'umwami, bavuyeho bajya guhura na Macron, baraganira muri Champs-Élysées, ibintu bigenda neza. Ariko si ubyamaze ikirura ruzinduko uriya mugabo amaze iminsi rwamaze kumara iki Kongo nyine muri rusange. Bamuhaye umurundo w'amafaranga ngo agiye kumena mu ntambara, yarabikoze. Nabonye ubudege bwa CH4 bari kubuhanura umunsi ku wundi. Marizo ubwo niba mushubije ko Kongo ifite abayobozi nyine cyangwa abategetsi bari hehe? Icyakora icyo nemera, ifite aho twakita bano harya abantu basarura ifite predators. Ntabwo mbona ko ngiye ifite abayobozi, ntabyo mbona reka, kuko bihari twakabaye tubona n'agasigisigi k'ibikorwa bikozwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi akora iki nyine. Iyo murebye mu bunage kirahari, hari muri bifu gusa, ururimi rwe habaho nzakora ibi, nzatera u Rwanda, nzanegisa u Rwanda kuri Kongo, nzakora n'ibindi nk'ibyo. Nta yindi menya, nta zindi responsibility afite muri kiriya gihugu ari kuyobora. Ni ibintu rero ubona biteye agahinda, ariko utamenya ngo ni ibintu bitangiye ubu, ariko utanamenya ngo bizarangira ryari. So ibikorwa bya ADF nabonye Papa Francis ni ibikorwa byamubabaje. Umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ibikorwa bamaze kubibona uburyo bimaze kubikorwa ndengakamere. UN MONUSCO kuba yari yatangiye kwerekeza hariya, nuko babona yuko byamaze kurenga umurongo. Igitangaje kiri muri ibi bintu ni uburyo kino miryango mpuzamahanga iri kubibona, ni uburyo kibona igisirikare cya Kongo ni leta ya Tshisekedi ntacyo bashaka kubikoraho. Urumva twari ibibazo by'abatutsi bari kwicwa bavuga ikinyarwanda mu burasirazuba bwa Kongo, badafite kivurira yabo ni M23. Ubwo abo tubavuyeho none bari kwicwa na ADF. Iyo irarobanura ihera Rwanda, nirobanura umugore, umwana, umusaza, umukecuru, yo ninagendera ku bwoko. Ibi niyo mpamvu bavuga ngo Tshisekedi ni umunyembaraga nkeya cyane, cyangwa se ni umwanzi w'iki gihugu. At least niba ari kwirukanka ku bwoko bw'abatutsi bavuga ikinyarwanda muri uru burasirazuba bwa Kongo, nibura se nta nafite izo mpuhwe z'uko iri ADF ishobora no kuzica mu bwoko bwe.
bw'abaruba nyine bakaba bajyamo bakabarimbura, nibura byo ntiyagira izo mpuhwe. Abaturage ba Kongo rero nibo batangiye kugira bati nimuhaguruke tugire icyo twikorera, nimuhaguruke twirwanirire, bitabaye ibyo nitubikora nta muntu n'uyu n'umwe ugiye kubikora. None se arahari nawe, of course ibintu bari cyakora ibi bintu nyine isosiyete civile za Harubiro bari gutangaza byo nabonye atari ibintu bibi, cyangwa se nabonye ari bwo buryo bwonyine bwo kuba bakwirwanaho, kuko nta wenda kubarwanaho uhari. Abantu barenga 200 mu gihe cy'iminsi 30, mw'abantu mw'abantu ni benshi cyane, ni benshi n'indengakamere. Abantu ni benshi ku buryo uhita wibaza uti erega wenda ntagire icyo akora, ariko buri ijambo rya mukuru buri hari ririmo n'agatima. Twakabaye twumva na statement iturutse muri presidential house igira iti abaturage bahani mwihangane turi kumwe namwe turabafasha mu byo gushyingura, ati kandi nibura twongeye akabaraga mu bijyanye no kubacungira umutekano n'ibindi nk'ibyo, ariko ntago bishoboka. Ntibiri gushoboka, nta bihari, ntabwo bishoboka. So ibyo ni ibintu rero uhuza ugahita ubona yuko ari ibintu bikomeye. Nk'aka kanya turi kuvugana abasirikare babiri b'abanyekongo n'umucancuro wo muri Rumaniya baguye mu mirwano, bibereye mu ntambara, bari kwirukanka nyuma ya M23. Ntabwo urugamba rwo barutsinda rwose. Ibi ariko bibaye mu bihe bitandukanye, kuko nko ku cyumweru abacancuro bo muri Rumaniya n'abasirikare babiri bo mu ngabo za Kongo barishwe, ndetse n'umwe wo mu muryango w'abibumbye ushinzwe amahoro muri Kongo nyine arakomeretswa. Ni mu bitero rero byabaye mu bihe bitatu bitandukanye, ku wa gatandatu mu basirikare cyangwa se mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyine ni ibitero byagonganishaga zino ngabo za Kongo na coalition isanzwe bafasha. Muri kubona ko abacancuro batangiye gutikirira ku rugamba mu bihe bitandukanye. Rero umwe mu bashinzwe umutekano muri aka gace yabwiye AFP yuko atatangajwe nuko umwe mu bagize umutwe w'abasirikari wigenga yishwe, abandi 3 barakomereka rwose. Rero kwemeza yuko byabaye ku wa gatandatu bikozwe n'igitero cya misile cyagabwe ku birindiro by'ingabo za Kongo nko mu birometero 10 uvuye mu majyaruguru ya Goma. N'ubundi aba bose birunze Goma, cyangwa se nimwo bari gutinda, nimwe ibikorwa byabo bya gisirikare biri gukorerwa. Iyo ruhinanye cyangwa se iyo rubaye rurerure baracuncumuka bose bakaza mu mujyi wa Goma kwitsimba, cyangwa se kwikorera ubwihisho, kwigirira iriya Goma ubwihisho nyine. So rero umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru umaze amezi menshi cyane ukikijwe n'ingabo z'umutwe wa M23 mu majyaruguru no mu burengerazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa kuri iyi nshuro bakavuga yuko ngo basa n'abatangiye kugenda biviramwo muri aka gace, babona twari twabanje kugira ngo, ariko bari banabitangaje, twari twabanje kugira ngo nibura kuri iyi nshuro M23 bagiye gufata Goma. Ariko kugeza kano kanya sinzi wenda nta makuru ari gutangazwa na M23, ariko buri muntu wese aribaza n'abasosinguza na maragari cyo bari kugarukaho bati ese kuba intare za Sarambwe batarafashe umujyi wa Goma babonye ntacyo bimaze. Ariko ubundi twibaza, ubundi gufata Goma kano kanya ari cyo byabisobanuye. Gusa abahanga mu bijyanye no kwiga no kurembera ibice bavuga yuko ubundi utangira kwemeza yuko koko wigaruriye igice iyo watangiye gufata no mu rwa mukuru, iyo watangiye gufata imijyi kandi ikomeye. Bati rero M23 kubitarafata Goma biragaragaza yuko hari igifite icyuho. Uretse ko mu bihe bitandukanye yanatangaje yuko ikishyize imbere atari ukwigarurira uyu mujyi wa Goma mu biyirangaje imbere, Goma itarimo rwose. Goma itarimo gahunda ya rukwagura zone zayirwaniramwo no kurinda umutekano w'abaturage. Bati Goma ntago biri mu bintu tutarangajwe imbere cyane, ariko bakaba Corneille Nangaa akaba yari yavuze yuko bagiye gufata Goma, bakava Goma bakomereza Kinshasa. Ubwo nta wamenye uko umushinga wabo warahagaze. Rero kuri iyi nshuro rero baranavuga yuko abarwanyi ba M23 babarizwa hariya ngo batakiri benshi cyane rwose. Imbaraga bunge nahise ntekereza ko imbaraga baba barazishyize hariya muri Kanyabayonga, kuko Kanyabayonga ni igice cyabayemo imirwano y'imbaraga z'ubwoko bwose, ibitero byo hejuru n'ibyo hasi. Ariko urumva bahise banasabwa izindi imbaraga zijya za Rwindi, hubu imirwano za Rucuru, hubu imirwano mishitari hasanzwe nyuma y'igihe kitari kiri munsi y'amezi n'ibintu bimeze neza. Ntekereza ko rero biri mu byabasabye imbaraga kugira ngo bajye kuri reinforcinga ibyo bice bisa n'ibyari byuburiwemo imirwano. So aba bacancuro rero batangiye kwisanga ku mirongo y'urugamba. Ni igisobanuro cy'uko ngo Kinshasa cyangwa se ubutegetsi bwa Kinshasa intege zisanzwe zamaze cyangwa se zatangiye kugenda zisa n'izibashirana, bagatangira noneho izo bari barizavinze, ziriya ni nk'izo bari bibikiye cyangwa se bizigamiye, nazo batangiye kuzihubura bazohereza ku mirongo y'urugamba. Ibyo byose ni bikomeza gushyira mu ntambwe diziwiti Tshisekedi yuko fendofe mu mezi 1-2-3 simbamye ko Tshisekedi ari buze kumara andi mezi 9 arwana muri ubu buryo ari kurwanamo. Ntabyo mbona. Ni ibintu bishoboka cyane kuko leta iracyafite amafaranga menshi y'umurengera, kuko wanabonye yuko ku bwa guverinoma ya Suminwa Judith Tseruka we avuga yuko nibura bazajya bashora amafaranga agera hafi kuri miliyari agera kuri miliyoni 150 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kujya amenwa mu gisirikare no matter what.
kuko nibura 20% by'ingengo y'imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izajya ijya mu gisirikare, kandi ubundi yari isanzwe ijyamo. Bavuga yuko nibura 70% by'ingengo y'imari ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibera mu by'umutekano, 30 akajya mu tundi tudomene, uburozi budahari, amashuri n'amavuriro nyine binegetse muri buriya buryo. So urumva ko rero n'ubundi icyitwa igisirikare n'intambara, n'ubundi abantu baje muri guverinoma nshya n'inteko ishinga amategeko bose baracyumva ko igisirikare ariyo nzira yonyine ishobora gutanga ibisubizo ku butaka bwa Kongo. Kandi abahanga ibihugu by'uburengerazuba byanemeye yuko bishaka gufasha Kongo kwikura muri ibi bibazo, byo bigaragaza yuko inzira y'intambara nta kintu na gito ugenda gukemura kuri ibi bibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Ngira ngo twahinira aha makuru yacu nifuzaga ko tuganiraho muri iki gitondo, tukaribuza gusubira mu masaha ari imbere. Mbabwenge Imana ibaho umugisha, byo muri mo bize kugenda neza, muhaye blessings of blessing.